Hello bakunzi ba Freddy Official, ndabashuje kandi mbifurije ibihe byiza aho muri hose, mbaha n'ikaze mu makuru yacu twabateguriye, aho bisanzwe mugiye kubana nanjye Ndakize Fred. Dore zimwe mu ngingo zigize amakuru yacu tugiye kubigezaho. Muri Congo, impanuka y'ubwato yahitanye abantu bagera kuri 80. Naho Kinshasa kandi Minisitiri w'Intebe Musha yatangaje ko agiye gushira imbaraga mu kongera imbaraga za gisirikare ndetse n'izindi nzego zose z'umutekano. Naho muri Malawi, Visi Perezida yaguye mu mpanuka y'indege ari kumwe n'abandi bantu 9, bose bakaba baguye muri iyi mpanuka. Aya n'ayandi makuru niyo tugiye kubagezaho, aho bisanzwe mugiye kubana nanjye Ndakize Fred. Amakuru aravuga ko abantu nibura 80 bapfuye nyuma y'uko ubwato burohamye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko byatangajwe n'ibiro bya perezida w'icyo gihugu. Byabereye mu mugezi wa Wakwa mu ntera ya kilometero 70 uvuye mu mujyi wa Mushiri mu ntara ya Mai-Ndombe, hafi y'imipaka na Congo Brazzaville bahana imbibi n'ico gihugu. Itangazo ry'ibiro bya perezida Felix Tshisekedi rivuga ko ashenguwe n'ibi byago byabaye kuri aba baturage b'iyo. Tshisekedi yavuze ko abagizweho ingaruka bazahabwa ubufasha, ndetse ko yategetse ko hakorwa iperereza ku caba cabiteye. Ku rubuga nkoranyambaga X, ibiro bya perezida byagize biti: perezida wa repubulika arasaba ko hakorwa iperereza kugira ngo hamenyekane impamvu nyakuri zateje ibi byabaye bibabaje, no kwirinda ko byazongera kubaho mu gihe kiri imbere. Impanuka z'ubwato zipfiramo abantu zikunze kubaho muri Congo, aho kenshi amato aba atwaye abagenzi benshi cyane kurenza abo yagenewe. Ni gake cyane kandi baba bambaye amakoti yabugenewe abarinda kurohama, ndetse akenshi ntibaba bashobora no koga. Mu yandi makuru, ahari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Minisitiri w'Intebe w'ico gihugu Judith Suminwa yatangaje ko leta ye izashira 20% by'ingengo y'imari yayo y'imyaka 5 mu kongera ingufu igisirikare na polisi kugira ngo bibashe kugarura amahoro cyane mu burasirazuba bw'ico gihugu. Mu muhango wo kwemeza guverinoma nshya ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa kabiri, Judith Suminwa yagaragaje gahunda y'imyaka 5 y'iyi leta akuriye. Mu ijambo ryamaze hafi amasaha 2, Suminwa yarambuye inkingi 3 z'ibikorwa nyamukuru byazo guverinoma ye izibandaho hagati y'umwaka wa 2024 n'umwaka wa 2028. Suminwa usanze ari inzobere mu bukungu yavuze ko inkingi ya mbere ari uguhanga imirimo no kuzamura ubushobozi bw'ingo bwo guhaha ibizazitunga muri ibi bihe bikomeye by'ibiciro byazamutse. Yavuze ko ibi bigomba kugendana no gusaranganya ubukungu bw'igihugu mu buryo bukwiriye kandi bungana, hamwe n'icyerekezo Kigali cya Kongo c'umwaka wa 2050 co kurandura ubukene. Yagize ati: gusa intambara z'imitwe yitwaje intwaro zihora zigaruka zidindiza iterambere ry'ubukungu, hakiyongeraho ubukene, ubusumbane n'ingaruka zihindukira ikirere zikomeza kudindahaza abaturage. Yongeraho ati: nk'uko mubizi, igihugu cyacu cyatewe n'abo hanze, bituma miliyoni z'abaturage bacu baba mu buhungiro, bugarijwe n'imirire mibi, inzara ndetse n'agahinda. Yavuze ko leta ye igomba kugira icyo ikora byihutirwa mu gufasha abaturage bari mu kaga mu burasirazuba, no gukora ibishoboka mu guhagarika ugushotorwa ko hanze no kugarura amahoro muri izo bice. Ati: ni inshingano zacu nk'igihugu cigenga kurinda ubusugire bwacu no kurengera abaturage bacu mu bufatanye no kwiyemeza. Niyo mpamvu inkingi ya kabiri y'iyi guverinoma igendanye no kurinda ubusugire bw'igihugu no kurinda abaturage n'ibyabo. Suminwa yavuze ko inkingi yonyine izatwara hafi miliyoni 400 z'amafaranga ya Kongo, arenga miliyari 18 z'amadolari yo gushira muri gahunda zo kongera ubushobozi bw'igisirikare ndetse na polisi mu myaka 5 iri imbere. Ati: ayo nangana na 20% by'ingengo y'imari y'iyi porogaramu ya leta nshasha. Suminwa yirinze kuvuga yeruye ko leta ye izongera imbaraga mu mirwano ingabo ze za leta ya Kongo kurwana n'umutwe w'inyeshamba wa M23 gusa. Ati: tugiye gukora ibishoboka byose tuyobowe na perezida wa repubulika mu kugarura amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo. Hashize imyaka 2 imirwano yubuye hagati ya M23 n'uruhande rwa leta. Uyu mutwe umaze kwigarurira ibice binini bya teritwari ya Rucuru, Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kinshasa ivuga ko yatewe n'u Rwanda ruciye muri M23, ibyo leta y'u Rwanda ihakana. Kigali nayo ishinja Kinshasa gufatanya n'umutwe wa FDLR urwanya u Rwanda ukorera mu burasirazuba bwa Kongo, ibyo Kinshasa nayo yahakanye kenshi. Judith Suminwa ni minisitiri wa mbere w'umugore ukuriye leta mu mateka y'iki gihugu. Leta ye igize ahanini n'ihuriro rya Union Sacrée risanzwe riri ku butegetsi. Ibi bituma abasesenguzi bamwe bavuga ko nta mpinduka nini zitezwe muri politiki isanzwe ya leta ku kibazo cya M23 n'uburasirazuba bw'iki gihugu.
No mu yandi makuru, perezida wa Malawi Lazarus Chakwera yavuze ko visi perezida Saulos Chilima n'abagenzi be bose bari bari kumwe mu ndege ya gisirikare yari yabuze kuva ku wa mbere bapfuye ikikubita hasi. Yavuze ko ibisigazwa by'iyo ndege zasanzwe hafi n'umusozi byashanyaguritse burundu ntawarokotse. Visi perezida Saulos Chilima n'abandi bantu 9 bari bari muri iyo ndege mu gitondo cyo kuwa mbere ubwo indege yaburaga kuri za radari zo ku kibuga c'indege. Iyo ndege ya gisirikare yari irimo genda mu kirere kibi. Imbere abasirikare bari bakomeje kuyishakisha mu ishamba rya Chikangawa. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa kabiri, umugaba mukuru w'ingabo za Malawi General Paul Valentino yari yavuze ko igihugu cagabanyije kugaragaza umuco muri iryo shamba, bituma ibikorwa vyo gushakisha bigorana cyane. Ku mugoroba wo kuwa mbere, perezida Chakwera yari yabwiye abanyamalawi ati ndabizi ko twese twahiye ubwoba kandi ko duhangayitse, nanjye ndahangayitse. Yari yavuze ko afite icyizere ko abazabonwa barokotse bazatabarwa, ariko ishaka rya ECM United Transformation Movement rya Dr Chilima ryari ryavuze ko ryababajwe ibikorwa byo gushakisha bitashizwemo umwete. Naho mu yandi makuru, ubuyobozi bw'umutwe wa M23 bwikonye umuryango w'abibumbye ONU ukunze kugendera ku makuru adafatika ku birebana n'intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo ntibukwiye. Mu butumwa bwashizwe hanze n'umuvugizi wa M23 mu bya politike Laurence Kanyuka, aho yakoresheje urubuga rwa X, avuga ko umuryango w'abibumbye utari ukwiye kugendera ku bidafatika, ahubwo wakagombye kuba icyitegererezo. Muri ubu butumwa bugufi Laurence Kanyuka yashize hanze yagize ati rwose dushingiye ku makuru tumaze gukusanya kandi tuvanye ahantu hatandukanye, dusanga raporo y'itsinda n'impuguke z'umuryango w'abibumbye muri Kongo iheruka gushirwa ahagaragara yuzuyemo amakuru adafatika, ayoza ndetse harimo n'ibimenyetso mpimbano. Nta kindi iyi raporo ishaka usibye kwanduza isura nsha y'ihuriro ry'imitwe ya politike n'igisirikare rya AFC. Iyi raporo y'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye ivuga ko ibyaha byo mu ntambara uyu mutwe wakoze. Yashimangiye ibi avuga ati kandi iyi raporo y'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye yakozwe mu rwego rwo kugira ngo bazaduharabike mu nama iteganyijwe kuba y'akanama gashinzwe umutekano. Muri iyo nama biteganyijwe ko ONU izaha inkunga igisirikare n'ingabo ziri mu butumwa bwiswe Sami DRC mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Ubutumwa bwa Laurence Kanyuka bukakomeje bugaragaza ko ingabo za Sami DRC ziri mu butumwa bw'amahoro mu burasirazuba bwa Kongo ko zifatanyije n'umutwe wa FDLR urimo abasize bakoze jenoside mu Rwanda, ndetse kandi ko zifatanyije n'imitwe yitwara imbunda irimo Wazalendo, abacancuro ndetse kandi n'ingabo z'u Burundi. Kanyuka avuga ko izo ingabo za SADC zakoze binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga, ndetse kandi ko binyuranyije n'amasezerano y'uyu muryango w'abibumbye. Akomeza avuga kandi ko umuryango w'abibumbye utari ukwiye gushigikira igisirikare cya leta ya Kinshasa kizwiho kwica no gusohora imitungo y'abenegihugu, kandi izi ngabo ziba amacakubiri mu moko aturiye mu burasirazuba bw'iki gihugu, bityo bikarema intambara zidashira mu bice byinshi birimo Minembwe ndetse na Ituri. Ubutumwa bwa Laurence Kanyuka busoza busaba akanama gashinzwe umutekano ku isi gukosora ubutumwa bwa Laurence Kanyuka busoza busaba akanama gashinzwe umutekano ku isi gukora iperereza ryimbitse ku bwicanyi bwabaye i Goma bukozwe n'ingabo zo mu itsinda ridasanzwe rishinzwe ririnda umukuru w'igihugu ku itariki 30 y'ukwezi k'umunani umwaka wa 2023. Iri perereza kandi rizakorwe mu mavilaje yatwitswe i Masisi, ndetse no kwikwirakwizwa ry'amagambo y'inzangano ashingiye ku moko akunze gukoreshwa n'abanyapolitike mu gihugu cya Kongo. Kanyuka kandi yavuze ati duhangayikishijwe n'imiyoborere mibi y'ubutegetsi bwa Kinshasa. Aya ni amakuru twari tubafitiye, mwakoze kubana natwe, ibiganiro byacu nakagaruka.